Nabut. Agi awak nyolan telawah sampai pre pisang. Nampak? Dan dua aja. Tunggu, wadah sujud, pawai jaro, pawai tuut. Barangkali je. Kibaya nyaman. Awai tuut boleh, awai jaro juga boleh, yang be awai uleh. Munya awai uleh nak bedah le. Hak yang keramik, tak boleh uleh pun. Sengap tu. Allahu Akbar. Dua jaro kenang, dua tuut kenang. Gaki, mandua boh. Pedang. Anam cem malimong nu. Dua-dua nak tahu kaje. Tabak anaki nan tu na. Dan dah putruk-putruk menang kuimum dah doh dah lain tu. Tapi lado dia wate ke sujud meno Yohana ke pedang. Nyan tanyo ya likut begot ati. Mungkin sakit anak aki. Adi bek lang tahu ju. Cibangai dok bek. Kadang yang cimukam kalau dia baca cah hingang. Ni pun tak kun talah gok merangkah. Mungkin sakit aki. Nabi Adam. La ilaha illallah zikir Nabi Nuh. Allahu Akbar zikir Nabi Ibrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pahala zikirnya juga itamong dalam salat. Baiklah mak. Tanya gohele Allah surah semalam pedungga. Aduh. Yakin? Aci biling. Subuh. Hayya 'alas shalah. Sah. Hayya 'alas shalah. Dua. Hayya 'alal falah. Leh. Hayya 'alal falah. Put. Subuh put, lohor put, asar put, maghrib put, isya put, limang kali put. Wapluh ge heuy. Han megrak langkah, han mebut punggung. Munyo sekde heuy, tiga heuy. Pengumuman ya cok PKH ngan boh manok. Lang gelantua ngan om pisang kejak. Watau azan metruh tahu. Makanya menyogolom Jumat sembahyang menyepelek ke Jumat. Menyepelek ke Jumat. Asai suadan aja aju. Nya Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jak aju. Baca dengku. Karena wate suadan iblis kabi plung. Kepegah le Nabi wate suadan iblis iplung jikli terbirit-birit ikli. Iplung. Makanya wate iblis iplung tanyo bek taplung. Nyo wate iblis iplung tanyo taplung. Ikut le iblis mesti ke apa wa? Mesti ke plung jo. Izin mak ayah JIU. Tapi urang azan su belagaknya iplung iblis. Nyo urang azan pikai iplung iblis. Ada salah. Iblis kai plung ya jenguk so azan. Di urang azan pi sayang-sayang tu dah dengar. Golong ku colok-cok kara kontak segoi nan. Alian tega azan hana urang teruk. Kucok ulemi kepancing salawat ya Maulana ya Habibi. Preh kama baulan cinci menyohan preh ancam Nabi lah. Lah nak tamam menyohan preh nu ba. Begot maka ji maghrib kan salah selawat. Cuma wate maghrib singkat. Nak je ladum bak selawat kain cawak gop. Salat nan sembahyang makan. Alhamdulillah. Rukun heblah apa domba? Rukun semayang. Rukun semayang heblah. Pertama wujud. Si urang cara mandumat tak ceramah. Ada katanya menyuk bak galon. Bak draw gedum. Si urang cara mandumat sengaja lum balik-balik. Rupanya ajit na mandum. Rukun semayang belah. Pertama ni
Faedah nidra tad badan Tuhan beri kubur luas nyan faedah di berdiri faedah takbir kubur ajrah tad menjerelah pakaian tajroh nyan faedah baca Fatihah faedah ruku' bak tempat doa ajrah hamparan di i'tidal Tuhan sidro yang beri minuman faedah sujud bebas jalan ja'ba titi antara dua sujud singa payung Tuhan yang beri payut awai Tuhan beri kenderaan jerahat payun akhir jid tajawub malaikat faedah selawat Tuhan balah uradudok habih tutup neraka tujuh dem sinara faedah salim tamang syurga risukaan faedah tertib duk menghadap dengan Tuhan nyan ke faedah rukun leblah halam sembahyang pubut bersungguh hai insan berinang agam limang bahwata wahai sampai si orasi malam roh bawata bemelalem pubut arijang mudah-mudahan jid getanya genasih Tuhan doa kabul balapi jio berkat sembahyang nya rukun sembahyang leblah boh pertama ni baile segala sembahyang kana wudu rukun wudu pedum boh soal jika kita ditanyai orang kita berapakah rukun wudu jawab bahwa tidak tahu saya pedum boh rukun wudu 6 2 tu put basah ya nampom ja umlasah yang basah lam ayat yang tu lam hadis ya yang basah-basah iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum apabila kamu hendak berdiri salat maka basuhlah wajahmu dan basuhlah dua tanganmu hingga sikumu yang ketiga sapulah sebahagian kepalamu yang keempat basuhlah kakimu hingga dua mata kakimu lam ayat put lam hadis dua nit tertib berarti rukun wudu 6 rukun mana mana boleh ya Allah hanya kapuna rumah mana pada rukun mana leh pertama ni dua berdiri lah kegebi membuk je rukun mana pertama niat kedua menghilangkan najis ketiga meratakan nya rukun mana ada jika juk manduman dah balik-balik kalau dah nak buat lalu memang jangan nampak lom ya hana mandum ladum tak tahu kalau mandum insyaallah mandum je orang Aceh orang carang mandum mah nak pedih ladum agak tanya Nabi Plehmong umi pak tinggal di kampung Banten nungku Aceh umi ke Nabi Plehmong tiga aku hendak tu hai tengku Aceh tengku ke ni lamnya salah aku pegah mbak tanya aku Adam nyanyo Nabi Plehmong Adam Idris nyanyo Ilyasa nyo Yunus nyo Zakaria nyo boy tak hana boy tungko jadi BO balik rupo je yang berarti ka jarang orang Aceh orang jarang mah nak bedeh buat tanya
Ya, bukai leh. Jadi rukun sembahyang leh. Belah pertama ni Allahu Akbar. Yang pertama leh boh kasat tarat. Ya. Uduk jaro te jaro. Allah. Yang laga ibu jari kelingking manis genggam kuat. Dua ne lepas. Nya laga. Bupah baknyo, bak tentang rejim. Ha. Nyo dua ne isyarah jantung. Lam ate ya Allah nabi bet tinggal lon ke lain selain kedro ni. Isyarah jaronyo. Ha. Tunggu mana ayat? Je syit. Mana ayat? Je syit. Mana? Nya ro je boleh lu. Kau nak go semayang subuh tak kengan nak go burdoh tu nak go. Ana mana yang na mono tapi ya lagak ada tengah. Ya lagak. Punya pedu ada badan, tanya mazhab Syafi'i. Ada pusat, iup dada. Ada Syafi'i dua boh. Dua boh cara. Metode Syafi'i dua boh cara. Allah. Saboh. Allah. Dua boh. Barangkali je. Tapi baik berapa dua boh. Allah. Nyagun, payang kamu manggai kah? Beklam jelas kepada tunggu dua boh. Lom pegah lom man dua boh, telah dua mana? Allah. Ay mana kan? Allah. Man dua je. Tapi tunggu ada kujak ke dia Makkah Madinah naik mana? Allah. Nya mazhab Hanafi. Beda nanggro, beda mazhab. Kan? Bentu nak ajak Makkah. Hanasah. Susah gop. Lesia. Hanasah. Antum Indonesia. Hana India Hanafi, Hindu Masyafi. La faham? Hana berbulu. Meriam sati hantum na aja kuajana ku pepena hantum na rumah. Kuajana ku pepena hantum na jirmo. Pati jak sabe pati. Baik nam tutunya ki wandi aipoh nanti kan. Yang perlu pegah lain nanggro lain mazhab. Tanya mazhab Syafi'i, nyo mentang ingat ada doa tadi. Nyo saboh. Kan. Alihnya baca doa iftitah baik kebah. Yang kedua baca huruf surat Al-Fatihah serta 50 huruf. Nah yang pegah serta 56 boh. Mandua juga boleh. Yang pegah serta 56 panjang bak maliki yaumiddin. Yang 76. Monya toet maliki yaumiddin. Yang 75 mandua sama. Nah, jadi baik tinggal musabah huruf. Yang gadah Fatihah sama yang tiro lah dom. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman baca. Mak lang kubu-kubu hilong lom. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman. Nah yang baca apa dia tengok semua. Ya ada apa? Nah, sah yang ni? Oh, batika carung. Nah, letak batu-batu semayang. Fatihah bupah. Habis Fatihah langsung baca ayat. Ayat yang tuet boleh, yang panjang boleh. Cuma yang deng-deng imum kalau keadaan makmum milih. Punya makmum lenek, bek but. Biasa orang Jumaat, lada imum, tu lagak, kari, mit, pigot tu, kamu buat je. Sufubukum. Masjid-masjid raya mana? Mai tanya biasa, sah, berdepat dan berapat. Tu pahaga kari lo. Allahu Akbar.
Makmum full lah. Pinek mandum. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum juga, itu sembahyang pun tawakah. Kan salah ayat, imum hana gekalan gop. Ar-Rahman. Suci God. Ayat cibutoi roh-roh lop. Tapi gop ilikut. Nek kamu no kan. Lu salun sebenarnya kemangan awalu wal akhiru. Nyawa nyoki bu mati ku aku jali kena. Getak jera aku ngai imum nya tabu. Makanya imum kaleng kada anggap. Yang kerja na ulama kiban cara gatu. Malam tarawih 20 rakaat. Kepilih yang tuan ayat yang lele pahala. Surah Ikhlas kepilih bak phone. Karena so yang baca surah Ikhlas 3 pahala 10 juh Quran. 2 ge 20 juh, leh ge 20 juh. Cuman padum ge baca alam tarawih, dupna katamat Quran. Nyan pahala. Yang kerja baca gudung dia imam kulhu baik keun. Tang hana ye lain tang. Piti malam kulhu. Ana itu pak kelebihan lom. 3 surah Ikhlas, 10 juh Quran. 3 inna anzalnahu fi lailatul qadr, nya 8 juh Quran. Soal 2 surah Ikhlas, inna anzalna 8 juh, nya je 10 juh. Maka je ulama mandua boh gebu. Gaji lah do urun daimum hanggebo ayat pen tuet kan. Padahal baca ayat pendek sempurna ayat lebih aula daripada baca ayat panjang nampak pio. Yang gucok ba tengah-tengah lah kan. Yang hanjuk gok gucok ilikut pi tanjut. Wah matun. Kibai gok pi hanjuk tembong. Aku ya ilikut. Nah yang bang neruk boleh. Makanya buat kengkon terus. Menyapele yang panjang-panjang ayat imu-imu murah Jumat. Sabih hisma kepanjang ayatnya. Jadi nyokan cigu cok awak dengar ayu. Kan hanjut cigu yu. So yang baca Quran di dalam sembahyang berdiri sabah huruf pahala sertuh. So yang baca Quran di dalam sembahyang duduk sabah huruf pahala 50. So yang baca Quran di luar sembahyang sabah huruf pahala 10. Yang le dah. Sembahyang berdiri. Nah tapi monyo imum baru jid monyo rida mak. Monyo hana rida makmu manjut. Gada kucuk gap. Iko ada pikir-pikir tengok. Ulum na anak muda ji bai woi kidai puah honda baru. Ya semayang mugrib tengah hati berbunga-bunga tengah baru honda semayang. Dia kata ada yang lain. Tengah baru honda pedang juga semayang. Wah kena ayat apa yang? Kri itu bagus. Kaicu. Mana le kaicu mana lom. Alah boleh gue mau kukulu. Mana dua lah. Ya nanti berkeli semayang ji. Kau honda tengah ai. Kri hana le mana lom. Yang tengah hidup kuat kalau mentang. Yang kerja gada aku cuma gop. Yang kerja imum. Nyonya lagi maaf kada naik imum lang kawan. Kekon belum tujuan keronukon kan. Temannya kamu mungkin kebiasa pada pegah ke lagi yang tapi kan. Sebab atakan buat ngajar udah pegah. Age kamu pimpin doa sama dia. Doa ube gapai. Nak gapai waktu kre abe. Di udang kamu nol. Yang pegang enggak? Du. Mesti kau nyangka ke kalau kada anggap. Pakai ada sedar doa yang menangkap namanya dari laju.
Kan salah doakan. Tak mahan tak kalang kada anggap. Akan doa Allahumma hadina fi man hadait. Cibutoi gak lam. Cuma kan tak kalang kada anggap. Aci rumah tiro, cimu bu payang-payang. Jangan ayu. Ayo kat raweh karap. Ya hana baca doa kedua tuut doa gop. Yang kedua raweh karap. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Urang bakhil urang jahil te dengar sebutan nama Nabi hai sebut. Nya urang wate ge selawat le bila ke hantam nasuut selawat ke Nabi, ura kiamat ha merumpak kalan wajah Nabi. Nya hana pu mayang-mayang pahala selawat malam tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Tanya likat. Sallallahu alaihi wasallam. Lah dong bila leleh go lo. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu. Nyokan tak kaum telu kan nyonyo angkat tak kenang border cakap lagi nyo betik. Yang buna nak baca caca buna. Nah saja ikut. Yang tirotuk cukai dengan nak kami balsam. Kepuang mangen ko. Cok balsam culok dak selalu kombok. Ya kau. Selawat ikut seotan. Baik nak kubah-kubah selawat gecap bakil dan jahil ura kiamat. Merumpak kalan wajah Nabi. Pat mantang ne dengar sebutan nama Nabi ne sebut balik. Bak TV kah, bak HP kah, bak khutbah kah, bak ceramah kah, bak beut kah. Pat mantang tak dengar sebutan nama Nabi. Tak sebut kembali. Termasuk ada baca surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Sebut nama Nabi. Karena Yasin nama Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ya, Yasin nama Muhammad. Nah, sebut juga. Yang kedua gop tuut. Sayang suut amin. Put bah huruf amin. Put draw malaikat gepejeli Allah. Alif sidra malaikat. Mim sidra malaikat. Ya sidra malaikat. Nun sidra malaikat. Put bah huruf. Put draw malaikat. Malaikatnya gelakai ampun. Orang yang baca-baca amin. Ya kelebihan. Makanya lu pegah ku salat bunoma. Alih abi Fatihah baca ayat abi ayat Allahu Akbar. Yang le baca bak beda. Samiallahu liman hamidah. Nyo kamu agam, mapi apit. 5, 10, 19, 20. Ladong tu mai cungkir dah gok likut lam. Baile, yang hang je megrak pedungga. Lego nya pedungga ka mapi apit. Urinang lan telekom. Samiallahu liman hamidah. Apa no ka bati? Bati ke mak bati ke? Boleh bati temayang semua pro. Buka puasa bororom. Ida mau ulai go. Ya tarawih. Kau mau baca Fatihah, ngah nak baca teput ulat belau kau. Yang kecau kai tu biar baju lidah ke perung. Ipo bang bunyong kau. Awak ikut imat kepu baju kerja. Awak lepas ni baju kau jika betul. Oh jah betul semayang. Makanya dak je nyo tamurno le tatau batu semayang, tatau batu wudu kok jaya betul-betul. Alenyan abe rukuk sujud, wate sujud berkenang anggota tu. Ada bang ada 7. Aja 7 ni lepan. 2 aja
dua tu padungan 6 sabotu ule. Dua jaro, dua kaki, dua tuut. Ule gata wate sujud beta bet. Dua jaro, dua kaki, dua tuut. Ule gata wate sujud beta bet. Wate sujud bena bantu joboh bak musalla. Allahu akbar. Mandu aboh. Saboh bak musalla, saboh bak punggung. Ma'alam. Habis temayang je pelih gerping tu musalla. Iban temayang. Menyorang nabut taturi cara gemaru. Sina. Punya sina apa lah. Orang tahu but. Yang hamba tu tempat sina. Yang nabut. Yang nabut. Agak awak nyolan selawah sampai pre pisang. Nampak? Dan dua aja. Tunggu, wata sujud pawai jaro pawai tuut. Barangkali je. Kibaya nyaman. Awai tuut boleh, awai jaro juga boleh, yang be awai ule. Punya awai ule hana bedah le. Hak yang keramik tak boleh ule pun. Sengap tu. Allahu akbar. Dua jaro kenang, dua tuuk kenang. Gaki mandu abah. Pada. Ana macam malimong nu. Dua-dua nak tahu kaje. Tabak anaki nan tu na. Dan dah putruk menong ku imam dah doh dah lain tu. Tapi lado dia wate ke sujud meno Yohana ke pedang. Yang tanya ya likut begot hati. Mungkin sakit anak aki. Adi bek lang tahu ju. Cibangai dok bek. Kadang yang cimukam kalau dia baca cah hingang. Ni pandai kun talah gok merangkah. Mungkin sakit aki. Mana nak juga deh. Ya, dua jaro, dua kaki, dua tut. Ulai bek bot. Lah dah le peduk ke bot. Allah. Apa bemlah. Gebut. Gebuduk alam. Batu atau apa kalau peduk. Bek bot. Kecuali bot untuk Rabbil Fili. Yalah dah dia sujud. Menabate ubit kenang dah. Gebut kat sampuh. Bek le peduk aju. Nyan geken dua jaro, dua kaki, dua tu ulai bek bot. Alih nyan do Rabbil Fili. Inan doa sabo paket. Rabbil Fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani 8 boh doa sabo paket lepas laga-laga. Ne baca doanya ambek tajam-tajam. Rabbil Fili warhamni waduburni. Dubur punggung makna. Rabbil Fili ampun dosa long warhamni negasi sayang long waduburni wa punggung long kopop. Wajibur jim kan? Wajiburni ya Allah cukupkan kepadaku ya Allah. Wajiburni cukupkan kepadaku. Nyan habisnya sujud lom dua tasyahud akhir. Manyo semayang subuh pakai ku. Dan kulu anak ku apa aku nunggu wanjuk nu. Ni kira aju nunggu kan. Sampai nu anak jujur ku nunggu. Yang hanjut kunut baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Baca jumu padum godru. Yang kunut tetap berjaro. Cuma hanja Allah mahdini fiman hadai. Baca Rabbana. Tengkunya masalah je. Mana mi yudaimum tu boh. Baca ju Rabbana. Baca ju berayu. Yang itu pun ku imam hanja kunut. Sah nangku salah. Tapi yang khusus kurang hanja. Tapi punya kaji Allah Madini balik le. Yang khusus kurang hanja. Ya, yang baik kubah kunut karena kunut sunat abad. Nyan kenyan mak beli Rajab Nabi ya cok sembah yang tengku Nabi ke langit Tuhan langit yo. Bukan. Mangga pegah kekalan Allah dengan mata kepala nyan muno. Mak kalian belian yo bau.
mak yu bau, belian kayu bau. Mak kalau belian yu ubat rambut, mak yu ubat rambut, belian kayu ubat rambut. Mak kalau belian yu ubat sawit, mak yu ubat sawit, belian kayu ubat sawit. Nabi di Sidratul Muntaha, Allah kan di Sidratul Muntaha. Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah kan ada Bukit Tursina. Allah tak bertempat, Allah tak berbentuk. Laisa kamislihi syai'un. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Maka ke Allah be'na petboh kalimat. Ke Allah be'na petboh kalimat. Pertama kalimat aina, di mana Allah, nyan be'na. Kedua kalimat kaifa, kaifa, bagaimana Allah itu, nyan juga be'na. Ketiga kalimat kam, berapa Allah itu, nyan juga be'na. Keempat kalimat mata, kapan Allah itu ada, nyan be'na. Padumbuh kalimat be'na ke Allah. Pertama kalimat aina, di mana Allah. Be tanyang-tanyang di mana Allah, tidak bertempat. Karena Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Yang kedua, Allah be'na ke Allah kalimat kaifa, bagaimana Allah, kiban Allah nyan juga be'na. Yang kelima kalimat kam, berapa Allah itu. Jangan tanya-tanya berapa. Qul huwallahu ahad. Inan kalimaji ahad kan wahid. Munyo wahid na dua, wahidun satu, isnani dua, tapi munyo ahadun tidak ada dua. Ahadun tidak ada dua. Maka qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Alinyan yang kelih be'na kalimat ke Allah. Kalimat mata, kapan Allah itu ada. Nyan juga be'na. Maka wa dari sini murno sifat dua. Lu insyaallah taturi Allah. Ya wallahu alam bisawab. Kaji kena mak ayah tengku sekalian. Kapan-kapan tak sambung lom insyaallah taala. Jumpa kasih tengok sahabat. Untuk nuwa buka HP lom tu. Ni ketik je tengku asnawi ara kunda ada julung. Ni podok jo HP bak tempat ni you Quran mu guna-guna long ceramah you nanti aku. Bukai leh. Ni pemaah lahir batin dunia akhirat, kadang nak salah kata-kata penyampaian baik hukum dan segala macam. Nyo luntua lekemah beraya-raya tan mahkan pemaah mandum. Alhamdulillah. Doa pum nyona kesalahan ngoluntuan kalum pemaah lahir dan batin. Dan kepada panitia kadang na yang niu sampaikan kadang na yang tua nyo pun luntua lekemah. Cuma yang naga perahli panitia buno nyo naga buka donasi bahwa kena pasang parking block ke masjid yang na mudah-mudah rezeki na sedekah. Karenanya yang tinggal ke draw masjid wa mimma razaqnahum fikun, daripada barang yang telah ku beri rezeki kepadamu, yunfikun, berinfaklah, sedekahlah, wakaflah. Wakaf niat ke mak, niat ke ayah, niat ke somantang tanit, wakaf lebih lagak. Yan, itanya bek tetruk urum dah sedekah, bek tulak-tulak. Urum dah sedekah si lembut-lembut, sedekah baju lelaki lembut awak lelaki, lembut awak tulak. Sedekah. Nyo naga buka donasi, nyo insya-Allah tengah boh titi mete siapa, titi tengah mete siapa, kananyo kan untuk peribadi melainkan untuk umat, karena masjid rumah Allah pada majaz bukan pada hakikat. Berjaro ta baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, napa ampun dosa kamu, dosa kedua orang syik kamu.